Kako da izvršite instalaciju i registraciju Go4U aplikacije za Android telefon? Aplikaciju Go4U možete besplatno i lako preuzeti preko Google Play Store-a. Da biste instalirali aplikaciju, neophodna je internet konekcija. U polje za pretragu ukucajte Go4U. Zatim pritisnite dugme Install sa desne strane ekrana. Omogućite pristup pojedinim podacima pritiskom na dugme Accept i sačekajte par sekundi. Instalacija je završena. Pritiskom na dugme Open pokrećete aplikaciju. Odaberite državu u kojoj koristite usluge mobilne telefonije. Unesite broj vašeg mobilnog telefona. Zatim pritisnite dugme Register. Dobit ćete SMS poruku sa kodom za registraciju koji treba da unesete u predviđeno polje. Ako vam je aplikaciju preporučio prijatelj, u polje upišite njegov 076 broj, kliknite na Next i dobit ćete 5 bonus minuta. U suprotnom, pritisnite dugme Skip. Proces registracije je završen. Iskoristite bonus od 60 minuta i 600 poruka koje važe 30 dana.